ni tai au, ma lo le soifua ia te o te mama tina matua, ane se fo tatou whanau laiti. Whawtai o toi whaiona toi whawhoi mailo o tō soifua ma le mātou ola ni tai au, wa sa tātou ta ape le nawa yaso. Ia au whawhitai lawa le lofo le atua wau lia mai le nei yaso sa, o le amataina o fwoi o le nei wa yaso. Ele lei le o tua. Le mātou besena, mātou te whatalo whatua le nei tai au fōu, ia vi ia lawa le atua, ma manuia le tapua inga le nei tai au. Worthy our God, O Lord our God, to receive. Worthy our God, O Lord our God, to receive. Glory, honor, and power.
Lord our God, to receive. Worthy our God, O Lord our God, to receive. Glory, honor, and power. Glory, honor, and power. Glory, honor, and power. Glory, honor, and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Worthy, worthy our God, O Lord our God. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Worthy, worthy our God, O Lord our God. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Worthy, worthy our God. Worthy our God. Worthy our God. Worthy our God, O Lord our God. Utakuimba ile dua.
La tātou te tālu. Let us pray. Ana iai lava seisi atua leli ie e te tau iai la mātou tāpoina. Se manu o ona whatawhai tāulanga o mātou rotu lotu iai le nei tai ao. Lupumoni e le eise atua e sili malawa fio. O e whaali manino mai lo walo o Yesu Keriso. O lo mafutahina fo I mātou e lo wanganga pa ia. If there was another God that was worthy of our praise, we would be worshiping that God. But there is no God other than you. You manifested yourself clearly in the person and the life of Jesus Christ. And this morning we are guided in worship by your Holy Spirit. We ask that you come alongside us, be present with us, as we give you our praises and we glorify your name. Amen. Tātou amata le nei sauninga I le pese te te ina I tātou e le special choir le aso whiwhia.
whanonga mamalu lau. Tatawa whatu ko i whenga wenga I sunga I o a o mana tu whutua. Tatawa whatu ko I whisema ti a kono. Tamatai ti a kono. Tatawa whatu ko I a rato mwhaiona tato mafuta I o live in the entire hour. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to those that are joining us online, and especially our young people. If you happened onto our service this morning, you might find it familiar. But there's something about going to God that cannot be familiar. We dare not treat it as if it's another check on our list. We dare not approach God as if it's something that we habitually do every Sunday at the beginning of this week, each week. And so it is my prayer that as you happen onto this service, that it falls afresh on you. And just like people paying attention to their breath, and be present to their surroundings. It is my prayer that that experience be similar to our worship this morning. Let us pray. Whaftai leli ia no le neitai ao mata o fie. O ta la pui pui o lo malu pa ia e u fale lau whanau. Matou te sa ili lau o fio ma lo fina ngalo. O matou mawhauwhau I tua I le lava yaso I le te ape ma sa le lau o lo nuku ma lau I kalesia. Ia la tau fo I sa whengai ma malanga. La tau sa whengai ma ngā luenga whaitele ma ngā luenga whaite totasi. Le nei wo whanga poto potolo matou a inga I nei le nei tai ao. Me leo le vi inga I lau fio le whaititia. A mātou whisili po whena mātou maua mai e le malosi. Oina au maia manatu fōu I ai mātou whangao I oia I le lava yaso I ngā ruenga ma wheau. E tasi lava le tali mai ate oe. A mātou mawhau whaufo I whata manu ua whauina e utu I ai la mona o tangata. Utu I ai rona ola whalangolango. Ona mātou mautinoa I lea sa I ai lau o fio, ana mua ana mualama. Ina o fofo ina e lau o fio le lalolangi mai le amatanga. Mai e tuu I ai o mātou mātua. Le lava o whaawau mai o mai lava I le nei aso. Le me lea watu e la mātou whaafutai ma lātou whaatu e I a te oe le li I. Wau malie la tausinga I ai mātou. Mau fu il whero inga mai lātou sa whengai ma malanga I le lava yaso. Ona mātou mauti noa ai le e ale le lātou mori mau. E te le itu lafo ina fo I lātou. Mena lātou malanga I ai ma o I ai ma lātou mori mawina ai. O loo I ai fo I le nganga pa I o lau fio I nai tu o le lalulangi. E fo mātou usu mai le nei tai ao, mātou whalongo I tala I mea olo tutupu, I lo mātou watunu I nei. Ina masalo ai leo le tangata pe ua e whaia e le lalolangi ma e la fuai. Al mele nei mātou te mauti noa, e te li whaia le lalolangi o na e tuku lea I le pule sa noa le tangata ma le fili, ma leo olo leanga, e whaaleanga I mātou ma ngā ruenga o le fōwhanga. Aina e whaia le lalolangi o na e tuule I ai o le tangata. Whautuaina e lo mata I saupa ia. Ngā whio ke riso I le langi e whio mailo na nganga pa ia. Lea o lo whautuaina ai le ngā ruenga. O tamata mai lima. Mele nei o mātou I loa. A whaia le lei I mātou e whapena fo I na le le lalolangi. Ali lifa I mātou ma tausisi me whatauwaa o na whapena fo lea o na whatauwaa le manatu o le lalolangi. A ama fo I ai mātou lo fina ngalo.
o na whapena fo i lea o na whapeina le lanolangi. Me lea o mātou tatalo lea li ia o ngā mātou tāpua inga. Ia o ngā mātou mawhutanga i tutonu o lau e kālesia. Whaitau ngā tusi pespesenga tālu talonga. Ia o ngā ia mea uma e whaasanga tonu ai o mātou mauri te tūtasi. I lea lofa o lau fio. Mātou loa ma mautinoa lea lofa ma leanga le leo lau fio mai lava i le amatanga. Se i o mai lava ina ua liu tino tangata lau fio e ala ino walo o Yesu Keriso. Lea ua foa ina le kalesia ua whaima a inga mātou tino no foa ai. O la mātou tatalo lea li ia maolo mātou malosi ia mātou tāpua inga. O mātou suenga fo i lau tuspa ia le ngata i le aso saa. Au aso uma lava mātou te whaava noina mō lau fio ma le whetare mai o lau nganga pa ia i ai mātou. O le mātou tatalo ia whaava noina ma whao ngā ina. Nā whaali mai o lau nganga pa ia. E mālo losi ai i mātou. Mātou te si ia e ai apa au whapeo a eto. Ma whai e i mātou ma mori ma wola o lau e kālesia. If we have but one request this morning, it is this, Lord, that we get clarity about what you wish for each and every one of us to be this week. We ask that you gift us with this gift of being present and being at peace, knowing that you are a sovereign God and you are present in our lives. Gift us with the gift of paying attention to our breath, and that every time we take a breath in, we are present to the life that comes from somewhere, though we believe it originates from you. And as we have our being in the world this week, that we act as if we are grateful for the gifts and the many blessings that you bestowed upon our lives. At the very minimum, your church, our ancestors, our parents, our culture, this land that we're on, those ancestors in the faith that have gone before us, that have built the church that we now call family. We ask that you kindle that gratefulness so that we can see your image in each and every one of us that's different from us. So when we encounter the stranger, we see you. And then when we encounter the stranger in us, that we are kind to those strangers as well. E ano ma vili le mtau sinisini o lau fio. E tau mawhaifo i lau nganga pa ia whawhai mo fie i ai mātou. Alu pumoni le nei le ali ie. E le mawhai i mātou o na maua le finangalo lau fio se pangana o mua o na mātou salamo amo lo satou masa ili fa maoni i lau fio ma lo finangalo. Le mātou tatalo i mātou whapeina o na whaia i le nei tāpua inga i o na vaenga ese. Ma i a mātou maua lava lo whaali mai. I whaongaina foi le o whainga ruenga i nei e whaima perofeta o tupulanga nei. Mātou te whaalongo manino ai. Au feta lai mai la o fio. E tasi lavalo mātou whanaunga le li ie. Ne i mātou wao ngā mo la o fio ma lo finangalo. A wāpo mātou i loa, o teni uma lava e li lifa ai le nganga o le tangata i ate oe. E te letu una. E te whaknuia i ate ia, e vatu i ate ia lo file mu. Ma a vea i lātou ma me ta wala mai ele manuia i le rolangi. Le mātou tatalo i e whapeina o na e whaia.
ngata i lo mātou au lotu i nei, whape fo'i e kalesia o atia e tangata Samoa i nei atunu, i whaima au wala e tawhi mai eile manuia o la fio i o mātou tangata. O mātou mantua, ia lo mātou atunu i Samoa le mena mātou whana na wai. Le o mātou wa ai atu nei ua to tele tangata i Amerika, nei lo tangata i lo mātou atunu o Samoa. O tau ta whea fo lo mātou tofi, o le malamalama tupulanga talavou le mātou ngangana. A ua sili o na pongi sā i la tau i tō whamanino le atunu, na utu i ai e misionale, launga ta au sili. O le mātou tatalo le ali ie, ua leo o mai le aso e whai aise ngā ruenga, ina ia tue fufola le whala, na ia tue langa foi, ia le manuia o la fio i o mātou tangata, o lo ta ape masala lau i le nei atunu o Amerika. O mātou mantua ia le whainga malo mani, e kalesia foi o lo atia e lo mātou atunu o Samoa, pe fo i le kalesia ma le malo o atia e le atunu nei o Amerika, o mātou tatalo leli i aua e te tulafo ina. Mātou tunatu i lumo la o fio nisi tu o le nei atunu, o lo whanoa noa ai tangata, o no whalewe lave e tutupu whafosei, o mātou tatalo leli i e whamaiseo a o lofa i a i ato. Mātou mantua lau o no Gereti i vonga, whatafa ngase, na langa mai ai i la ua mai le tunu. E et fufuanga te fo i le tunu i le neiva yaso. O mātou tatalo leli i e, sa nie la o fio o wala le lei. Tau wina i la ua i taulanga whamoe moina. Maua se whilo inga, ma le kalesia, ma le ainga o lo whatali tāpua i mai. Ia manuia fo i mātou lo i nei. Ia ta ape ma le salalau o lo nuu malau e kalesia le li i le neiva yaso. Fe au whaitele ma fe au whaiteito e tasi. Tātou malau o fio e manui ai me uma. Whape fo i tupulanga talavou o whaise whamai whamaro longa i le neiva i tau mawhana whana. O mātou tatalo leli i e te ina e la o fio la lato malolonga. Ia la nala mātou tatalo ma la mātou o lema. Nātu i lumo la o fio fatasi ma tatalo lilo te to tasi a le tangata lava ia. Nea lo pele i o mātou loto. Se e tali mai e tusa malolo lo whetunoa. I lo swafa ke riso wa laila mātou vala au. Amen. One day at a time.
help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Oh Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me
le nei se leni mo la o fio ma la ngā wenga I nei. E le ngate le nei o wala SS, Cell, Venmo, Cash Pay. O ia mea uma mātou te ofo I nā tu whatasi ma o mātou tangata te tu tasi. E whalau te le ina I le mālo la o fio. We ask that you receive our tithes, our offerings, but more important, would you also receive our hearts as we offer it to you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. E whionga la tua la tātou whaitawina. E meria ma rekol ta upo ono. Tātou whitau whio wa. Upo school 5, pa mai for upo Rusful River. Our text this morning is taken from the book of Mark, chapter 6. Verses 14 to 29. We'll be reading responsively in Psalm 1. You can follow along in your bulletin. For those joining us online, you can find that on your Bible app. Male koe ono fa po school 5 le Rusful River. La tātou whetau whewhia iai. O whalongo i le tupu o Herota, o wā o te ua le suafo i Yesu. O whaiane nisi, o tūlai Ioane le papatiso na i e woti. O le mea leo o whaiai e ia o wāwenga. O whalongo ai Herota o na whaiane lea. O Ioane le nā sa o wawai e seina rona ulu. O e tūtulai ina i e woti. Wasa whaiatu Ioane I a Herota. E sā ona e whaiawā I le awā lo uso. Wasa matau Herota I a Ioane. Ina wei loa le tangata amio tonu o ia malpa ia. Sa le leo foi o ia I a te ia. A whalomo foi I a te ia. Wa atu tele. A sa whalomo bea ma le fiafia. O le aso whanganua. O le aso e whaiere whakanasuma le whana mai a Herota. Na whaiere e le taisua te le ia tisi. Na taitari o au le totoai. O taisi o Galileia. O rufale foi le tamateina Herotia ua saa. O whawhiawhia ai I a Herota. A tōma I lātou sa ta oto e a ai whatasi maia. Whaiatu ai leo le tupu I le teini. I e whemai I a te au se mea te manao I ai. O te avatu lava I a te oe. Ia wani fo I a te ia. So se mea te whai mai ai. O te avatu lava I a te oe. E o lava I a nanu le oro maro. No rufafo leo ia. Whaiatu I lona tina. Se ase mea o te whaiatu I ai. O whaimai o ia. O le ulu I Ioane le papatiso. O le ulu o ia le sukumana na una usase. O whaiatu I a te ia. O whaiatu I a ia. O manao I a ia au mai te ila. O le ulu I Ioane le papatiso e sa noa. Ona ti ngā te le ai leo le tupu. Ai ona o lana au ngani, ma e wata oto e ai whatasi maia, ua ia le mawhai o le whawhiti atu I a te ia.
koe lusfuru valu ma le lusfuru iwa. Ia te le maile tua i ai tātou, i te iuma tātou te whaitau ma whanamaloa i upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi ima, e ale tu lava. We go to gas stations to get gas, to fill up our car, so we can travel from point A to point B. We go to grocery stores so we can buy groceries to give us food, nourishment, so we can have the energy to move about in the world. We go to banks and financial institutions because someone said that's where the money is. So if you ask the question, what is it that you go to the church for? Why has this institution survived for thousands and thousands of years? What is the product and service that these institutions mete out to the participants such that they value this part? So that was the question I was wrestling with as I was reading our text this morning. I said, what is it? And for the non-patient people that are looking for answers, just instead of picking up the tools and finding answers for themselves, the answer is this prophetic tradition, this early truth-telling, this speaking truth to power. That is the business of the church. The church is not about coddling people's egos. It's not about providing health care or child care. It's not about feeding the poor and the hungry. No. The reason why we have survived all these years is because of our prophetic tradition. O le mea nā lai ona tupu pēr le kalesia Jesu Kristo, ona o le mea lea, lana ngā luenga wha profeta. See, the time the church fails this task, the time the church is not in a position to speak prophetically truth to power, then it's over. God in its wisdom will find other ways of getting God's justice to God's people. O risi leo winga e le tau whapurapura atu. A tātou wa'aila i le tala whasolopito ra tātou whatuatuanga. Na tātou i loa ele i o i tu ainga perfecta. E perfecta e tusi lalo lato manatu. Mena ala iuna. Ona whamai tātou e tāua perfecta o Isaia, Jeremia, Ezekielu perfecta o Danielu i ona teimi. Eise a wasa tusi lalo a lato manatu. Lato to whamanino. E fui perfecta e tau perfecta laiti, se furu lua perfecta laiti. E iai ia perfecta e pe o Mika, o Petaia, Iona, Joelu, Malaki. Pe o nai perfecta nai pe se io perfecta laiti, ana tusi fo'i a lato tusi ma whamau. A tātou wa aila i le mamanu mai o perfecta ia tau sanga e tele. Ia ona tātou i loa ai lea o le winga lea.
o le tua e a mai perfetta tustusi, mai perfetta e tau te tala I malo te tele, ia mai foi perfetta la Haiti, e whai alato wa o onga, I mata upu la Haiti. We got the big prophets, the prophets that committed their philosophy into writing, like the prophet Isaiah. Isaiah was preaching to the elite of Israel, and he was saying stuff like, don't forget about the poor. And that was very counterculture. When you have a society that's elite, that has this notion that they are the strongest country ever to be devised, and God is on their side, it's very difficult to be a prophet and tell those people that are elites that don't forget the poor. Don't trample on the disenfranchised. And that's what the prophet Isaiah was known for. Jesus even lifted up some of his writings and said, today these prophecies have been fulfilled. My ministry, the fact that I'm here, Jesus said, is a fulfillment of the prophecy that Isaiah wrote down. We get the book of Jeremiah. That's another prophet, a big prophet that preached during the time of the exile. When Babylon came in and started sacking Jerusalem and taking the warriors as prisoners, and the women and the children, Jeremiah got to tell the people that that was what's coming. Whamaile perfecta o Jeremia I tangata Israelu, o lava tau te manatu o tōu tangata whiwhilia le tua, o na leo o leo le mala I atu tōu. It's a thing that tāo ia tu e ngā upu. E whawewheona e whai le nu o le atua. E o mai le teimi e le whiwhili ai o tō. E o mai le teimi sa atia ai le lo mua I Yerusalema ma ave wha tangata o taua tangata Israel. E le malo Nebuchadnezzar. Ngā luenga le ale kalesia o ngā luenga wha perfecta. There was a guy that was preaching right alongside Jeremiah. His name was Hananias. And on the one hand, Jeremiah was preaching a tough message. Hananias, on the other hand, was preaching a soft message. They were both proclaiming to be God's servants, and they were both speaking on behalf of God, they say. But as you know, we don't have a book named Hananias, because it ended up being a false prophet. His message of softness, message of selection, ended up to be a false prophecy. But Jeremiah's prophecy that God will crush Israel and they will be in exile for not 4 years, but 40 years, ended up being the true prophecy. So ele winga le nao le perfetta, ele loa e tātou po fele perfetta moni, au fele perfetta pipelo. Pato ama whailawa no tātou iloa ina o tātou tangai I tua. Ma tātou iloa ai mo I le perfetanga Jeremia. Ia ele whapena Hanania. A le talafe mai o le tumu ia o lotu e whai e Hanania. A tau le eise e sau le lotu e stoina o Jeremia. Isi perfetta na iai vai teimi nā o Mose. Ele ngata o perfetta e tala noa I le nu o Israel. O perfetta e tala noa I te tai. O isi malo e peila o Mose. Ele tau whamatala le tala o atu le hoi o tangata I le tua, o na whiriwhiri le tua.
o Mose, mai e taku le ami o tonu i a Farao. So Moses had this prophetic message for Pharaoh. He said, you can't continue to enslave people such that they don't have time to worship God. You can't continue to rob people of their time and resources such that they're frustrated. You can't do that. So God, through Moses, provided this salvation. Save the people of Israel from slavery in Egypt. Lesi perfetta o nā tano. Wa sala ta vita. Whamatala le nā tano. Tala i le tangata ua tali ana malo. Tele lana whangana. Ke ai alu au mai le mamoe ala na tua oi matiba. Me fesile nā tano i ata vita o lea e le mea o le awhai le tangata lea. Ni nā tano i tau whasala. Mai tā vita tau whasala. Io ne whātu rola i o nā tano o oe le nā o e whaia. O le winga lea o perfetta. E taku e lātou le talamoni. E taku e lātou le tala whaingatā. E whai i lātou le tala. E le fifia e tātou e whalonga. Is perfetta tātou te mantuena o perfetta Iona. Tangata na wala aue le tua e tala i le tala le lei i le mona. Perfetta Iona e le se perfetta e sili ona tangata e tusa mai Iona. Luingo lo tala sa ia te ia manatu o le tangata. O le manatu e le anga lona loto. O le manatu e le mana o manuia ni neva. O na tausisi la mi tono o le tua na le fifia ai o ia ina ua salamole tua ma leo o le whasalanga i ani neva. E si mea tātou te loa i Iona e fia nofo i lalo, i paolo le la au. Ina ua ae le anufe, le kika Iona sa maru ai lalo. Ua atili ana le anga ona loto, sai i le tua. Ia e whamala me le tua, tangata e pe o Iona. E au mai aro na whinangalo. Tala tātou whaitawina o le tala i perfetta o le whenenga fō. Ioane Baptista. Tupu ae o ia. I lona ainga. Whaongaina le tua i se awala whapitoa. Te pena le awala mo misia. So ka peo tusi ni au note. I think o winga nei tātou te mai ta wina i perfetta. Nemo mua fefe i le tua e le o tangata. Mele tātou te iloa e le ngata ia Ioane le Papatiso a o perfetta umalawa. E fefe i le tua e le o tangata. Te nofu foi mo mafau i lo uolanga whatau waa. Na musu lava e vea mawhaiwhe au. Ona sa elo manatu e le atotoa. E le whaia ona au sia e lokta mai whaiwhe au na mamanu wina lo o langa. E walu sukuanga la waatele wa ai atu i le matautia o le tua ona o whewhe ai lea. O whapea ai lea. Le te tawana o whewhe i upo tangata. A te tawana o whewhe i le tua. I think e tō whata tō ma winga lea, whaperewheta. If you are up to this task of being a prophet, you need to fear God and not others. I look at you young people, you are so
You're looking for the likes and the thumbs up. You hunger for external validation. Oh. And for that matter, you are weakened as a generation. And perhaps you could not be a good prophet in your time. But if you aspire to be a prophet for such a time as this, you need to fear God more than you fear others. And when you have that holy fear in you, you will then be able to understand the list of prophets that lost their lives for a cause that's worth dying for. And then maybe perhaps your life will find purpose as you give your life for something much bigger than likes on your Instagram page. Prophets are early truth tellers. Ele winga leo le perfetta I loro lava se me fale tum taua. Ele winga leo le perfetta e va ai tu lava se me fale tum le poi lava fa sa o ia ina. Ele fa tu se tala le nai sa fa mai tatu tama tina ma tutua. O profeta na o tatu nu. I don't love me se fasa. Le popole lava pe o ata la tangata pe upupuia ina na taitainga. They are early truth tellers. And I think our young people could learn something from those prophets that are among us. That they know the truth and they're early to tell. They're not waiting for external validators. They're not waiting to be politically correct before they tell the truth. No. They are early. They tell it like it is, and our young people could benefit from that. Because if you look at the history of prophets in our tradition, they're always early. They're always early. You remember the prophet Hosea, right? So this prophet Hosea was struggling with God, and he wants to know God's will. And God said, well, you know, I'm a loving God. You've read the scriptures. And Hosea said, yeah, but I really want to get to know you deeper. And he struggled with God, and finally God said, why don't you find love? Why don't you figure out, if you can get someone to love you and you love them back, then maybe we can have a conversation. So we all know the story, right, young people? So Hosea fell in love with this beautiful lady named Gomer. He did everything you're supposed to do with an object of your love, you know, take her out to dinner, do all that stuff. And then she turned into a prostitute. Gomer lusted for other men, and she wanted to sleep with other men other than Hosea. And it broke Hosea's heart. God said, now you understand. Now you understand my love for my people, just as you love Gomer. And my people are idolatrous. They worship the wrong God. They worship a different God. They worship a false God. So why don't you go ahead and go after your wife, God told Hosea. And then Hosea built this ministry about love, about receiving the prostitute who became his wife.
And that was a nice life for him. So he was very early in truth-telling, Hosea was, and in the process of wanting that for his life, God also revealed to him certain truths. The goal of prophets is to reset the relationship with God. It's not because ele fifia profeta I tangata, no. Ela na profeta le tangata ona ova ai le amiotonu le to ova ai le me tau na fai ova ai atu le tangata fai to ona fai le ola na tala I le tangata. At the same time, we'll then negotiate maletua. Then negotiate maletua. Then ie o tangata ia na e fai. Na e whaia tangata whapea. Lela o ao whapea tangata. O lela le mea o e whasia ai le tangata. So, o le winga lau tala, o le purpose lava, o le perfecta, ele o le whasi o tangata, o le tu whatasi o tangata me le tua, to reset the relationship. Ngā wenga ngā perfecta. To el Michael Mary in the nofo fatasi ma Hosea, eva aina la whanau, mana la aina. To el mai whanau ngā Israelu, to yosi le whengainga peo na iai le amatanga, le tua mana tangata. So, I know some of our young people, they don't stick around when the prophet is doing the task. They don't stick around when their parents are enraged. But the reason why the parents are enraged is the same reason why the prophets are enraged in telling the truth. It's because they want to reset the relationship. And young people have to stick around because there's something at the end of that prophecy. There's something at the end of that wrath, and that that a'oma. There's something at the back of that, and it is all good. But you have to stand still. You have to be able to take it in, so that way you can get to the other side. So you can get to the blessing that God intended for us from the very beginning. So you can reset that relationship with God. O wa tātou te tau mawhai I o ese mai ia o onga whaingatā ale perfeta. A tātou whaalongo totoa, whaalongo manino, whaalongo manifile mu, whaalongo maro tātou mautinoa, e yeile manuia muli muli mai. Ele manuia muli mai. Upor perfeta e le ngata ina mamana e mamala. Manuinga le ngata e manuia ai tangata. Malai ai tangata. Ai toi manuia ai fu tangata. Wa tātou tosi mini I lawa. Le tō whāma nino le tō. E whina ngalo lawa I manuia. Le tangata lava I lona nau I le angasawa. Le tangata I lona taumuli I tua ese, no tupua ua taa. Le nā o whale tonu ai. Le tua lava ia mai le amatanga. E whina ngalo malie o ia le tangata. So le ala se fisi whai malui mo tātou le neiba yasu. O whea o iei perofeta o tātou. That's the question that forms the challenge for us this week. By the way, you do this every week, so we speak in terms of weeks, but where are the prophets of our time? Where are the Jeremiahs of our time? And we have to be careful of the Hananiahs
So we're not following the false prophets. And I don't know, only God knows. We had that thing happen to former President Donald Trump yesterday. And so our country is on high alert. And you think about all of these prophets, they lost their life for a cause. What is it? What is it that gives you the energy, that gives you the power, that allows you to risk your life for this country or any country, for this church or any church, for this ideal or any ideal? That's the challenge for us this week. When we go out into the world, let's seek where prophets are. Use our template from our faith and our tradition. Map that onto what's happening in your life, in real life, online, or elsewhere. And see if you can determine where God's will is during our time. Last story, Talamuli Muli. Ava ai le tusin na o le ua Samuelo lo iei o mainga o le atola au o le li. Whapele tala ua, te pena tabita e whai le fale mo le tua. Au uma lava la au whaima au mea ma te pena uma ona manatu role au maile atola au. Atola au. The Ark of the Covenant was a symbol. Ia ona matarola ia na mai atola au. For me sai le fale o le tangata. Tangata ki bea. O mai le atola au. Ona ia le fale le lave na tuku wai. O fawe e tangata le me tuku e lunga le atola au. E ona paku. Wili ai. Isa ilan tangata i mo ia usa. O ai atu o le apa u le atola au. Ona tango atu le tango whai e pusi ruma. E whamei le tala ona to asai leo le tua. Ona ua tango le nei tangata noa i le atola au. Le se o stauranga. Le se tangata whanoi. Whauina ua tango usa o le tangata noa i le atola au. Whamela tawa na lipi lole e le tua mawhisia e le tua tangata lea. Manatu lolo tākuta. Pei le te tau na whaawaronga langa. O na awhi rola ia. I whale o leisi fo i tangata. O pete e tonga. O na mapu e le whameta mita whatali i nā. O tu wailale atola au i nā i o pete e tonga. Fale o pete e tōma, e tōru masina. Mo o matana i loe tangata o manuia le ainga. Rā lava le mea manatu leo tāpita. Ia, ato whaawau le ngā luenga. Au maile ato la au. Le aio tāpita o te pena ilona no fuanga tu mau. Ia whaawau me lava lea. Siva lola io tāpita e pēne mono ina. Mena tupu e whamena ino ai lona tupu o ia nika. E ia mafuanga na tupu ai ia le whawelawe lea. E le ngalo lava ia mikala le. Sivo tāpita i lumo le tu. Le wa e ngale no. Peo se tangata o nā. O matamuri ai o ia ma tupu ai lona ino. Me lawa whamtala ina tala nā. Ona iele winga whapena o perfetanga. Iele na winga mamana, wi ai tamata. E whirona winga mamala, malai ai tamata, whano ai tamata. Whamalui mo tātou le newe yaso, ia mai ele tualona nganga pa ia. Malona tō whamatala, whamalama ati le winga moni o ana fioma ia tātou. Ia vea ele ni vai yaso, au mga ruenga e meise,
malanga le awhengai manisi o tātou e whaina vai aso o tuli mano e le tōsanga. E la whai u nei sa ninga le pese o sa lia le fu pese. Langi le pese.
Malaysia ba fe manuenga tu so manuenga lava yaso de vai ko me se tatu ba fe mai mo si mo tu ina futua u fa mo e te liu le tu ngu i leva yaso le tatu mo tua i la o e tatu tausanga la fa ina tatu sa ina ni tau. Let us pray. We have come to the end of our worship, and now it's time to go out in the world and live out the prophetic witness that you equipped us with. We ask that you keep us and bind us until we meet again. O mātou mo ele singui o le tapu inga. O mātou tutalo le li e pe o le fatu e pa ule e le leila o fionga i o mātou loto te tutasi. Whapengai nā tini ei mātou le tau o le awhengai i le newa yaso. Le mātou tu ua. E tu mamai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tu o le tamaa. Le mawhutanga le motusia whewhepea maloa nganga pa ia. Nei se i o i le whapavau lawa.